Tubashimira uburyo mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. Mukurikira rero amakuru ku muyoboro wacu wa YouTube wa Rwanda Top News, tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza twese cyane. Rero n'ubundi reka tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abariho duhera amakuru yacu. Umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje guhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacu harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe ihuje mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR. N'urugamba rukomeje guhuza izi mpande zombi, mu gihe kandi abaturage batuye mu mujyi wa Goma bakomeje guhangayikishwa n'imirwano ndetse n'ubwicanyi bwa hato na hato. Kuri ubu rero wakibaza ngo byifashe bite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero amakuru y'uko ibintu byaba byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru iherereye mu burasirazuba bw'iki gihugu, hakomeje intambara hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC gifatanyije n'abafatanyabikorwa bacu harimo SADC, ingabo z'u Burundi, umutwe witwaje intwaro wa FDLR ndetse na Wazalendo n'abacacuro. Nk'uko rero amakuru aturuka muri iki gihugu kuri ubu rero uko ibintu byifashe kugeza kuri uyu wa 15 Mata 2024, icyumweru biravuga ko cyaba kirenze perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ataraboneka. Kuva ku wa 7 Mata 2024, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaburiwe irengero. Byabanje gutangazwa ko uyu mugabo yaba yaragiriye uruzinduko mu Rwanda mu kwifatanya n'abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, ariko nyuma y'amasaha make uwo munsi nyine ibyo biterwa utwatsi n'umuvugizi wa perezidanse y'iki gihugu Tina Salama watangaje ko perezida ari mu ruzinduko rw'ingirakamaro ku gihugu ariko ntiyavuga aho yaba yararukoreye. Andi makuru yavuze ko uyu mugabo yerekeje i Buruseli mu Bubiligi, yerekeje nyine i Burayi mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse hari nabemeza ko indege ye ngo na n'ubu iparitse aho mu Bubiligi. Hari nabavuga ko ngo perezida Antoine Felix Tshisekedi yaba arwariye muri icyo gihugu, ariko nabyo ukuri kwabyo ntikuremezwa. Nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangaza, abandi bo bemeza ko yaba yaragiye mu biruhuko mu rwego rwo gushyira ubwenge ku gihe, biturutse ngo kukuba ingamba zose ngo yagiye afata mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 zaratsinzwe. None ngo kuri ubu uwo mutwe ukaba ubu ngo ubura gato ngo wigarurire intara yose ya Kivu y'Amajyaruguru. Umutekano muke ukomeje kwiyongera mu mujyi wa Goma guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa Mata 2024. Ibintu byarushijeho kuba bibi mu mujyi wa Goma. Hari abavuga ko ubuzima bw'umuntu wese uri muri uyu mujyi wa Goma bubarirwa ku ntoki, kuko ngo umuntu aramuka atizeye kwirirwa ngo n'uwiriwe ataba yizeye ko ari buramuke. Ibibazo by'umutekano muke biragaragarira mu mirambo y'abantu ya hato na hato itoragurwa umunsi ku wundi hirya no hino mu duce two muri uyu mujyi wa Goma. Amakuru avuga ko bari kwicwa n'insoresore za Wazalendo zigamije ngo kubambura utwabo. Umwe mu basesenguzi yagize ati, kugira amafaranga uri mu mujyi wa Goma bisobanuye ko ugomba kwicwa. Kugira kandi umugore mwiza nabyo birakwicisha muri uyu mujyi wa Goma. Kuba uri i Goma ugomba kuba utizeye kuramuka. Byasabye ko ubutegetsi bufata icyemezo cy'uko nta murwanyi wa Wazalendo wemerewe gutemberana intwaro muri uyu mujyi wa Goma. Gusa bamwe bakemeza ko ibyo bidashoboka. Hari n'abasabye ko abagaragara muri ubu bugizi bwa nabi bahanishwa kwishwa kugira ngo bitange isomo ku bandi babyihishoramo mu buryo butandukanye. Abandi basesenguzi bakemeza ko ibintu i Goma byarushijeho kumera nabi kuva aho umutwe witwaje intwaro wa M23 utangiriye gusuhuza abatuye uwo mujyi ubereka ko ushaka kuwufata, aho ngo byateye ubwoba Wazalendo n'ingabo za leta kubera kwikanga gutsindwa. Ni mu gihe kandi ariko M23 yo yasabye abatuye Goma guhaguruka bakamagana ibikorwa bibi bya leta na Wazalendo
ababikurikiranira hafi bakemeza ko ubwo busabe bwa M23 bugamije ngo kumenya niba abaturage b'Igoma bifuza ko hafatwa n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 ukaba ari wo uhayobora. Kugeza ubu rero twandika kugeza ubu rero ibintu bikomeje kuba bibi mu mujyi wa Goma. Imirwano ya hato na hato irakomeje muri Masisi, mu gace ka Sake, by'umwihariko mu misozi ikikije uyu mujyi haracyumvikana gukozanyaho hato na hato hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Congo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo, nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Kugeza ubwo rero amakuru aturuka muri iki gihugu akomeza kugenda abitangaza, abasesenguzi bakavuga ko iyi mirwano ahanini itangizwa na leta mu rwego rwo gukomeza gushimashimaho ngo irebe ko yabasha gutsimbura abarwanyi ba M23 byibuza kuri umwe mu mihanda yose yigaruriwe n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. Turabashimiye rero mwe mukurikira amakuru y'ibiganiro tugezeho 5 kuri 5 ku miyoboro wacu wa YouTube ya Rwanda Top News. Amakuru yacu nakagaruka kuri wewe utarakanda subscribe cyangwa sabone, ndagushishikariza gukandaho maze ukazajya ubona amakuru n'ibiganiro tugezeho 5 kuri 5. Ndabashimiye, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo nakagaruka.